Israel na Iran. Buretse gato, utekereje iki? Ni intambara cyangwa se urusaku rw'amasasu n'imbunda ziremereye za rutura? Urupfu, kwangirika kw'ibikorwa remezo ndetse bingana no gusenyuka kw'igihugu. Ntabwo wibeshye, iyi ni Donne Media TV, naho jye nitwa Don the Great. Ubu tuvugana iminsi 10 ntiruzura hagati y'igihugu cya Israel na Iran hadutsemo intambara y'urudaca. Intambara iri gukoreshwamo imbunda nini n'ibisasu binini bitandukanye bya rutura. Ni nk'imyiyereko, ufite kinini nicyo ari gukoramo ubundi akagikubita mugenzi we. Ndavuga hagati y'igihugu cya Iran na Israel, niryo hangana ryo gukoresha ibisasu biremereye rihari. Aha twakwibaza ngo ese bishingikirije iki? Ndavuga nuhe mutaka Israel yikingiye utuma bayiminjiraho amamiliyaride y'ibisasu mu masegonda ariko ntive kwizima? Iron Dome, ubwirinzi butamenerwamo, ikaba misile karahabutaka ituma nta rokete yatugeraho, kandi ikora mu buryo ibara icyerekezo cy'igisasu kiturashweho, noneho igahita yisuganya igasubira inyuma igasekura icyo gisasu ikagishwanyaguza. Dr Yehoshua Kaliske, inzobere mu by'umutekano mu gihugu cya Israel, asobanura by'umwihariko ibijyanye n'ubwirinzi bwa Iron Dome Israel ifite mu kirere cyayo. Nyemerera nkusubize inyuma nkugarure mu karere k'ibiyaga bigari aho u Rwanda ruherereye. Mu minsi ishize, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yarashe ibisasu mu gihugu cy'u Rwanda, ariko amakuru avuga ko ibisasu byarashwe ntabwo ari byo byabashije kugera ku butaka bw'u Rwanda. Mu yandi magambo, ibisasu byarashwe, ingano yabyo ntabwo ariko yageze mu Rwanda. Bisobanuye ko hari ubwirinzi. Ushobora kuba warabyumvise, nagira ngo nkufate ukuboko tubashe kugendana ku murongo umwe. Ubu bwirinzi neza neza burasa n'uburi gukoreshwa n'igihugu cya Israel muri iyi ntambara igishyamiranyije na Iran, bwiswe Iron Dome. Ikindi, buri gihe uko iki gihugu gitewe bivugwa ko ubwo bwirinzi buhita bukora akazi bushinzwe. Nkuko nabigarutseho haraguru, iyi ni ingabo idapfa kumenerwamo n'ingirwamasasu zibonetse zose, rukaba urukuta rucungura ubuzima bw'igihugu n'abagituye mu bihe by'amage, cyane cyane by'umwihariko iby'intambara. Uhereye mu mwaka wa 2011, ubu bwabaye uburyo budasubirwaho igihugu cya Israel gikoresha kirindira umutekano wo mu kirere, wakirasaho ibisasu uko byaba bingana kose. Ese ubu bwirinzi bukora gute? Mbere na mbere, ni ubwirinzi bushinzwe kuburizamo ibitero byo mu kirere, yemwe bitarahirahira gukora ku butaka. Imikorere yabwo ikaba iteye itya. Mbere na mbere, bwigiramo ubushobozi bwo gutahura cyangwa se kuvumbura bwifashishije ikoranabuhanga rya radari ryiswe ERM 2084. Iri koranabuhanga rishoboza iteka ryose guhora iri maso isuzuma ikirere. Ibi nibyo bihereza ubu bwirinzi ubushobozi bwo gutahura za rokete n'ibindi bitero byose byagabwa mu kirere cy'igihugu. Ubu bwirinzi bufite ubushobozi bwo kubona cyangwa se kumva igitero cy'ikirashwe kiri mu ntera irenga ibirometero 100, ntacyo bisobanuye aho cyaba kirasiwe aho ariho hose. Ubu bwirinzi bufite ubushobozi bwo kukiburizamo. Ikindi, ubu bwirinzi bwifitemo ubushobozi bwo gutangira kubarira igitero cyangwa se rokete ikiraswa cyangwa se icyerekezwa ku gihugu cya Israel. Iki ni igice nakwita nk'ubwonko bwa buno bwirinzi buhita butangira gukora ako kanya. Mu rurimi rw'icyongereza nicyo twakwita Battle Management and Weapon Control Center. Iyi ihita ikora imibare byihuse mu mamilisegonde, kuko ihita ipima umuvuduko rokete ifite, icyerekezo iri kwerekeramo, ndetse mu kanya nk'ako guhumbya
igapima n'uburemere bw'ubushobozi bwo kwangiza, noneho ikabasha gufata umwanzuro iyo isanze iyo rokete irimo kwerekeza mu nyanja cyangwa se ahandi hantu hadafite icyo hari bwangize. Ntabwo ubu bwirinzi bwirwa bupfusha misile ubusa yo kujya kubroka cyangwa se kuburizamo iyo rokete. Ni sisiteme ya mudasobwa ibasha kuvumbura cyangwa se kumenya aho icyerekezo cy'igitero kije kirimo kwerekeza, noneho ikabasha kumenya ngo ese cyaba kirimo kwerekera ahantu hatuwe cyangwa hari ibikorwa remezo n'ibindi bishobora kwangirika, cyangwa ikamenya ngo kiri bwerekeze mu nyanja nko muri Mediterane cyangwa se n'ahandi hantu hadatuwe. Ko niko iyi gahunda y'ubwirinzi ikora, kandi uretse n'ibyo ituma habaho na gahunda yo gukoresha neza amafaranga, kuko misile z'iyo sisiteme zishinzwe kuburizamo ibitero bya rokete zirahenda cyane kurusha yewe n'izo rokete abanzi bacu baba bari kutumenaho. Ubwo mu yandi magambo bisobanuye ko iyo rokete ije iri kwerekera ahantu hatuwe cyangwa se ahandi hantu hari ibikorwa remezo ndetse hafite iyo hasobanuye kinini, bivuze ngo iyo sisiteme y'ubwirinzi ihita isohora misile ikagenda ikaburizamo iyo rokete. Ikindi, iyi gahunda y'ububwirinzi yigiramo ubushobozi bwo kuburizamo ibitero, kuko ako kanya ububwirinzi bukimara kumenya ko hari igitero cyangwa se hari rokete yoherejwe, buhita busohora icyiswe Tamel Interceptor Missile. Tamel bisobanuye ikintu kirekire cyane mu rurimi rw'Igiheburayo. Nibyo, kubera yuko iyi misile irekurwa n'ubu buryo bw'ubwirinzi ibipima hagati ya kilometero 4 na kilometero 70. Iyi misile niyo itirekurwa n'iyi sisiteme y'ubwirinzi kugira ngo igende iburizemo cyangwa se ishwanyaguze iyo rokete. Icyo nakwibutsa nuko ubu bwirinzi buragendanwa, bushobora gukurwa ahantu hamwe bukajyanwa ahandi bitewe n'aho igitero kiri guturuka. Ikindi nakubwira nuko ubwirinzi bumwe bufite ubushobozi bwo kurinda umutekano ahangana na kilometero kare 150. Mu yandi magambo urumva ko ari umujyi wose. Aha wakwibaza ngo ese buno bwirinzi Israel irimo gukoresha muri iki gihe ifitanye intambara y'urudaca na Irani bwashingirwaho cyangwa nubwo kwizerwa 100%? Ese ukibaza nanone ngo ese Irani yo aho nta makuru yaba ifite yuko Israel ifite buno bwirinzi ikaba irimo kuruhira ubusa? Reka tubirebe. Leta ya Israel yo yatangaje ko ubu bwirinzi bwizewe ku ijanisha rya 90%. Ibi bisobanuye ko haramutse harashwe rokete 10 ku gihugu cya Israel, 9 muri zo izi misile cyangwa ubu buryo bw'ubwirinzi bufite ubushobozi bwo kuziburizamo zitaragera ku butaka ngo zigire icyo zangiza. Uretse Iron Dome, Israel ifite ubundi buryo bw'ubwirinzi by'umwihariko bwo mu kirere bwinshi cyane butandukanye, ariko muri bwo nakubwira nka David Sling ingana na kilometero 300. Indi ni yiswe Arrow System, ikagira Arrow 1 na Arrow 2. Iyi ngiyi yo ikaba ipima kilometero 2400. Umva ingingo hano, ubu bwirinzi bwose maze kugarukaho Israel irimo gukoresha muri iyi ntambara bufite defo imwe, ariyo umwanzi aramutse arashe rokete nyinshi z'urufaya akazirasira mu byerekezo bitandukanye, ubu bwirinzi bwose bugeraho bugacanganyukirwa bukayoberwa. Ubu ni uburyo bumwe mu buryo bukeya cyane bushoboka bwo kuba iyi gahunda y'ubwirinzi yaneshwa. Umva rero, ubu ni nabwo buryo ejo bundi Iran yakoresheje maze yotsa igitutu ubu buryo bw'ubwirinzi bwa Israel na za rokete zitagira ingano, nuko birangira uburyo bw'ubwirinzi bunaniwe maze rokete zica
kurushaho ziragenda zirasa inyubako zinangiza byinshi bitandukanye mu gihugu mo imbere. Igiciro cyo ni kinini cyane. Uribuka kwa ruguru nakubwiye yuko ubu bwirinzi burekura misile igenda igakubitana na rokete yoherejwe ikabona kuyiburizamo cyangwa kuburizamo icyo misile imwe igurwa amadolari 50,000, naho batiri imwe ikoresha iyo sisiteme y'ubwirinzi itwara akayabo karenga miliyoni 100 z'amadolari. Ibi bisobanuye ko Israel irimo gukoresha amamiliyari n'amamiliyari y'amadolari mu kugira ngo yirinde ibitero bya rokete zihendutse cyane zirimo guterwa n'igihugu cya Iran. Ndabashimiye, ndacyari Don the Great, iyi ni Done Media TV.